sagot ko man dating ang kanta para kada kayo amin. Kenny sagot ni Sunny, Engineer tayo nga ni Roy Benson, Kenny, Sheila. Yes. And of course, ang sagot ko met kaniya, Sir Amate and Ma'am Odette Ansagay. Thank you so much po, Ma'am and Sir. Special mention to Princess Basilio, 80 Hawaii. Yes. Thank you very much. Sabay kumabiyag ko taimdingan, un-unoy tuy agayat ken ka. Sunata na igamin iti ayat anak taon kaun gantoy puso. Langit iti kayarigaken ka, wen sika tinararapa ako. Napatek ka tuy puso ken rikna, diag kaya numapukaw ka din na. Sika Laeng, Inayayat ko, itita, kentiyak na nayon, sika biyag ko, makaigapan, nuapay, naragsak tilubong ko, sika Laeng, Inayayat ko, sika Laeng, usal na tuy biyag ko, napatek ka, ito'y puso, wen sika tinayayat ko. Yes, under Ilocano Music Lover Production, DJ Nets Music Lover. Thank you so much, my executive producer, Manny and Sangkir. Ayan, isagsagot ko kada kayo amin. Nang nangrurapay kinimamang ko ako'y buya from Canada. Love you, Ma Noraline Domingo. And of course, Daddy Romeo Bulande, Papa Jun Yabes from Sinait. Yes. Langit iti kayarigaken ka, wen sika tinararapa ako. Napatek ka tuy puso ken rikna, diag kaya numapukaw ka din na. Sika Laeng, tinayayat ko, itita, kentiyak na nayon, sika biyag ko, makaigapan, nuapay, naragsak tilubong ko, sika Laeng, tinayayat ko, sika Laeng, usal na tuy biyag ko, napatek ka, dito'y puso, wen sika tinayayat ko, napatek ka, dito'y puso, wen sika tinayayat ko, wen sika tinayayat ko. Yes, thank you so much.